Enggak rindu apa sama kami. Bisa dua warga Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun. Pencarian terhadap dua orang hilang yang korban tertimbun longsor saat tengah memperbaiki saluran air. Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Jadoham sonari Mariana lahodoham otik pelang martona lau makor jahon horjamu najengesi sonin parmizirmi rosi sonari langtari daham bapa halani masur surni nolok si marsol pahit. Tuhan benamio otik pelang usangka ningon sonin parmizirmi rosi sonari langtari daham bapa halani masur surni nolok si marsol pahit. Tuhan benamio Bapak guna bujuk